Kenshi dukunze kubona imikoranire yihariye ndetse n'imibano udasanzwe hagati y'ingabo z'u Rwanda n'ingabo za Uganda, aho tubona abagaba b'ingabo z'ibisirikare byombi bakunze gusurana kenshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ese umubano cyangwa se amateka y'ibi bisirikare byombi cyangwa se amateka y'ibihugu byombi mu bijyanye n'imibanire ni mateka ki? Byatangiye ryari? Ese umubano wabo waturutse hehe? Umubano bagirana n'imikoranire usa naho yihariye bagirana yatangiye ryari? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe mu mateka yaranze igisirikare cya Uganda ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda. Amateka y'imikoranire ya gisirikare hagati y'u Rwanda na Uganda ni maremare kandi arimo ibihe byo kuba inshuti zikomeye, hanyuma bikaza no guhinduka ibihe by'ubushyamirane. Dore ibisobanuro birambuye hagati y'amateka y'ibi bihugu byombi cyangwa se y'ibi bisirikare byombi. Nyuma y'ibyabaye mu Rwanda mu mwaka w'1959 kugera mu mwaka w'1962, Abatutsi benshi bahungiye muri Uganda. Muri bo harimo abasore benshi nyuma baje kuba abasirikare bakomeye barimo Paul Kagame ndetse na Fred Gisa Rwigema. Kubera ko bari impunzi, benshi binjiye mu gisirikare cya Uganda cyangwa mu mitwe yarwanyaga ubutegetsi bwariho icyo gihe. Mu mwaka w'1981, Yoweri Museveni yatangije urugamba rwa NRI cyangwa se National Resistance Army agamije gukuraho ubutegetsi bwa Milton Obote. Abanyarwanda benshi bari impunzi muri Uganda bifatanyije na Rwanda Resistance Army. Abazwi cyane ni Fred Rwigema, Paul Kagame, Chris Bunyenyezi ndetse na Kayumba Nyamwasa n'abandi. Bamwe muri bo bagize uruhare rukomeye mu gutsinda urugamba rwa NRI kugeza Museveni afashe ubutegetsi mu mwaka w'1986. Rwigema yagizwe umwe mu bayobozi bakuru ba NRI, naho Kagame akora mu rwego rw'ubutasi bwa gisirikare. Mu gihe bari muri NRI, Abanyarwanda batangiye gutegura uburyo bwo gutaha iwabo. Mu mwaka w'1987 kugera mu mwaka w'1988 hahinduwe umuryango wa RANU, Rwanda Patriotic Front. Abenshi mu bayobozi ba RPF bari abasirikare bafite uburambe bakomeye muri Rwanda cyangwa se muri NRI ya Uganda. Kuwa mbere Ukwakira umwaka w'1990, ingabo za RPF zinjiye mu Rwanda ziturutse muri Uganda. Byari biyobowe na Fred Rwigema wapfuye ku munsi wa kabiri w'urugamba. Nyuma Paul Kagame wari uri mu mahugurwa ya gisirikare muri Amerika yaragarutse afata ubuyobozi bwa RPF. Hari impaka z'amateka ku rwego rw'ubufasha ubutegetsi bwa Uganda bwatanze icyo gihe, ariko abashakashatsi benshi bemeranya ko abasirikare benshi ba RPF bari bafite uburambe n'imyitozo bakuye muri NRI ya Uganda. Nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi no gufata ubutegetsi mu Rwanda, ibihugu byombi byakomeje gukorana cyane. Gucunga umutekano ku mipaka, guhana amakuru y'iperereza, ibikorwa bya gisirikare mu karere. Mu mwaka w'1996, u Rwanda na Uganda byafatanyije gushyigikira umutwe wa FDR wa Laurent Désiré Kabila wahiritse mu Mobutu Sese Seko. Icyo gihe ingabo z'ibihugu byombi zakoranaga bya hafi cyane. Nyuma y'aho Kabila afatiye ubutegetsi, umubano hagati y'u Rwanda na Uganda watangiye kuzamo agatotsi. Mu ntambara ya kabiri ya Kongo mu mwaka w'1998 kugera mu mwaka w'2003, ingabo z'ibihugu byombi zigeze kurwanira mu mujyi wa Kisangani inshuro nyinshi. Kuva mu mwaka w'1999 no kugera muri 2000, ibintu byateje impagarara zikomeye ndetse n'impfu nyinshi mu basirikare. Mu myaka ya 2017 kugera mu mwaka w'2022, umubano wongeye kuzamo ubushyamirane bwa diplomasi n'umutekano, harimo gufunga umupaka wa Gatuna cyangwa se Katuna, gushinjanya gutera inkunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi, gushinjanya ibikorwa by'iperereza. Guhera mu mwaka w'2022 habayeho ibiganiro byatumye umupaka wongera gufungurwa kandi umubano watangiye kongera kuzahuka.
Mu ncamake imikoranire ya gisirikare hagati y'u Rwanda na Uganda yanyuze mu byiciro bigera muri bine aribyo by'ibi bikurikira: mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu abanyarwanda bafatanyije na NRI ya Museveni kurwana muri Uganda. Ndetse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane abo basirikare bayoboye urugamba rwa RPF rwo gutaha mu Rwanda. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi u Rwanda na Uganda byakoranye mu ntambara yo gukuraho Mobutu muri Zaire. Naho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani kugera muri bibiri n'ibihe byakurikiyeho umubano warazambye ndetse ingabo zombi zigeza no kurwanira muri Kisangani mbere y'uko hashyirwaho imbaraga zo kuwusubiza ku murongo. Ngayo amateka ndetse n'ubwiru cyangwa bwihariye hagati y'igisirikare cya Uganda n'igisirikare cy'u Rwanda. Ngiyo amateka bafitanye, nguwo umubano uyu munsi bafitanye n'ibisirikare bisa naho biziranye cyane kandi byagiye bihurira mu bikorwa byinshi bitandukanye.